دولتا ترک آداگرگر 23 مه ایریشن خواه لدجی هریما باکر و روجهلات سوریه نو کرن و تیده بنسازیا هرمه و ناوندن خزمت کر آرمانج. ده انجاما ایریشن داگرگریه ده گلک سویل شهید و بریندار بون. هفسروک مجلسا سوریا دموقراتیک مسده محمود المسلط دست نشان کرکو ترکیه پیشخستنا سیاسی یا هرمه جبو استراتیجیا خواه مترسی دبینه. أولا أترحم على شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. د دەستپێکێدا ئەس سەرساغیە ژمالباتên شەهیدان û ji birîndaran re şîfayê dixwazim. Ez bi tundî êrişên hovane ku dewleta Tirk li dijî xak û bi nesaziya Herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyayê pêk tîne şermezar dikim. Bi rastî pêvajoyeke siyasî ya projeya Bakur û Rojhilatê Sûriyê heye ku hevpeymana civakiya nû hat erêkirin. Ev guhartin û pêşxistina siyasî di hundir herêmê de dibe cihê metirsiyê ji Tirkiyê re. Herwiha dagirkerî vê pêşxistina siyasî ya giranbûha ji bo stratêjiya xwe metirsiyê dibîne. Lê ji bo pêşxistin, guhartin, aramî û ewlehiya welatê xwe em ê herdem di nava tevgerê de bin. وسوف نعمل يعني جاهدا على استمرار هذا التطوير الذي هروها اندام مسده عزیز سلیمان جی گوت کو پشتی اریکرنا هف پیمانا جواکی و لدار خستنا کنگریا مسده ترکیه ایریشن خواه لدجی هرمه نو کرن. دمان رو جاد او ایریشه هوانه چه بون ایریشن السر باکر رجلات سوری السر کارگاه السر مستشفى السر چه کسی گو سویل بیک دید کار دکن او ایریشن هوانه بون براستی ام وک انجمانا مسده ام شرمزار دکن جبرگو کشتن هبون شهیده ما هبون براستی او ایریشاناتین پشتی گو دو یورین سرکه سر آستا با کروجلات سوری ده چی بون هم گاون سیاسی بون و هم گاون وقت بیجن يعني إدارة ريفبرية بخوردكه وبروجامني سياسي بخوردكه أو بيرانا بيمانا نافجواكي بون وكونغري مسدي بون يعني أف حردو بيرانا وكوندزانن نزيكي صالكي مسودا عقد اجتماعي وبيمانا نافجواكي دولتا ترک ده ایریشن خواه ین 23 مه ین لدجی باکر و روجهلات سوریه راست بنسازین ناوندین خدمت گزاری نخوشخانه دبستان ناوندین تندرستیه نقطهین بترول استاسیونین کهربه و مالین ولاتیان کر هدف. ده انجاما ایریشان ده نهولاتی ده ناو ده سینماگر شهید بون و بدهانجی بریندار بون.